Ner malaken yam kanaz dialin kontilien ka roisni ka Nuer online TV channel to kon ke lar mishi berechan temate ka dol mashadul rei wicha ka sa Sudan ka juba President Kiir mayardit kɛnɛ Dr. Riek machar ten ka kwaran kokien rei wicha ka juba ndol ka jan walle riga dana to rei wi ka nasir kan ulang te roi machar lat gwasame mo gor no banwa ga yekel karwaje me gor leng ka do badan en cha jenon kaje an wala shanka dioka pay diokron kina dangro jan dangro de dich jan chang dan en bia ler me bia je linka ja ka do badan cha jenon kaje akan konure ler kana me mi jiram jedit kanor online TV channel gore jan wojin der subscribe kede jan yak bak nasen ko kien chuje peru jan obi notification bell beje twany ba ko blaren content bar nongo gwasme bikan chamala shupkeji ere ler gam ko len gwasme banten kon inshallah dare dul kano mo banekeling bar mandana chamat pin kirma yadit kene Dr. Riek machar ten bana jeling ba manan ci kana lat pin men ci kana mat pin ka jan lere me ken yam kan konore ler kana me chana ri gadan ci tore wi kana nasr chana jang ngajen walo chana cha ka buk kuma SSPDF South Sudan People Defense Force ka do badan en ci ginyin ka je an wale re wich kana nasr gwas mi shikan ne ri konti la je chan bor ke ngwane shikan kama ka shala de no ci kormo ci butin mi ci korje de tinno ci kuma point la kuma kirma yadit SSPDF shikan ren yala shalke gunship chikene je ka shuka boka ja tele mishala no mite ne ya mo ka bot ki mite ne je nak kana no ngaraje mo duno men chana ngach ka jen kore ci tuwa wala en gwinimi te ka jazlan mi dilong mi ci tuwa no ko ci SSPDF chicken bok no mo chalo na te jaga jajet men chala de longwa same ka kwije chen bor chala do ken chicken de ni chicken ka leg jok ke chicken ka jojo met anyok kan konore ler kan me chala do ne SSPDF ben me gor ben oder ben ka do ma wa ci ka lo jok chicken lo jok ko kan wa gwa se dan e tigatin wa gor kan ode ka bare wi kan asir en di en agwele force ki militia ne kan wa cha lo jok tama ke ci ka lo jok ko babur chala do jen ko do badani chalat ka je kan bol yebuna ka bane ne ko lang wani ka do badana de to mere kan to wala to kan nasa je to ko wulang ku kan le ni baburun ko de ben ka do badana chala ga je no sha gor no SSPDF de ka ben re wich kan nasar ka do badana lat ka jeja en korci to wala re wich kan nasar ci lo ne to wante je ga long ka do badan en chaben ka je dundo chala no shi ngane ke je ten bor shi ganen ka bom ko bi kan de kuma la de kirma yadit bi kan ta jok ko de kirma yadit shamat she gurno de ngane de kan rodian de kan kagang men biakul ngai gwasa mere kuren wala ko do bada an shalat kije aspele mayo chala do ken ko kor ki ken jeje bor ken backup raje mo mi shalat ano kan pegadan en chitet nien ke pegadan en chite ka bot kan lat ku kije mo chen bu tan mo ko ngoda kan ngaje manan chorala dundo chala do ci jejen bor cha bom re kur ndan chorala den wala kam dien ke SSPDF de chandana la de kirma yadit akwano ka ler bu kon linga jen gwasame lere me adolan ci dana ci to kam president Salva Kiir mayardit kene Dr. Riek machar ten ala vice president dung espele mayo endol wala ka adol kam espele mayo kene Kiir mayardit ke kuma Kiir re dol kana me ci Dr. Riek machar ten kene Kiir mayardit no kene ne te kokien bol mele wona ka pot kang ne kene ne diala kokien wa chicken matko ba SSPDF ba janangre wi kanasar neme che ben la shocking news along kata dana chicken dolo mo chicken mat ke je ka menana chalat ka jen neme ka korm je to gad me beje kwenye ka to ingli ko dobran chicken gor ke je en dobran chicken mat pinji kala no ba dich ba janangre wi kanasar jen god dana chicken la no bikanalat Dr. Bolmel Dr. Riek machar Josephine Lagu chicken marno ba de nanka Nasser Kamal pot kang shole jiwit nasar no edi ni kirma yadit ki SSPDF ka wore wi kana nasar Kamal etela kor mitwo na me mi ci kana lat ka do badana ci kana lat ka je gwada ci dolten ka dol kana wala ka changa dok pa dok ron kina dangro uri jan dangro uri dich na me dole me to ko kor ka me dan e ci Dr. machar ci warga ci gor ka do badana en SSPDF chaje nangre we kan nasare we deje nantere we kan nasare we je ger ka kwi kor kon la tok chwagu je no ken la respele mayo ko respele mayo ne Dr. machar namo awachu Dr. machar chu je no de ka rai ken kirma yadit ka do badan en anke de ke je winami ko chalat kamal ron kin dangre wol ba de no men anke de baje kon ngaje bona do dien wa ken Dr. machar ken te ka ngaitin reina moka
mishagu jeno te ko kormu to ka nasar shwagu jeno ken ande jame deja kap chong amen mi SPLM mai go kwere ala dakring machar men mi garwach kene kirma yadit de do badana ku ken SSPDF la deploy ga je ka nasar de je kula ngach ena mo shwaje lok ene kirma yadit eno dongbu je kene dakring machatin ka shwaje la da makoil wasano ngu mugor dakring macharo ga ka jemo eno buga je kene kirma yadit ka ce warga ce jelat ka social media alo chaje jega kene cha warga chaje de gornde jangaj de ken jangna jega pin ka gwe je no mandan le roda ka rewi ka nasar ka ge tapna state mangaj ke wi mon ke lu mandan le roda no kirma yadit ken je kware ki SSPDF ka gwelek force in the pin Johnson lun wa kan dial ga te churian mat ko bi ken it content re wach ki halt in re wach ka nasar bi ken kanak kana nuore munyo da go an go ken chicken dier kenedin konti la nuore kenedin kon tin la ji woch no mo chere mu di cheje no ngolunga jen ci akul linga wala rewi kana ser ci koro mo cha twok ka cha te lit ka cha te ka jibone du no koy ka pega dan en chiro da lat no ci koro me cha pentin ka gwade lo ci na mo cha kor ka dob dan en cha jalat kija gwasa me man jigene kula mat pin en dak ma char ken kim yadit ken nena ken je cha nan ka jare wi kana ser kamal telerik min la roda chikaraji me chikanalat ekene je nang re week nasser etele kor kwale kwich meken kare gaje tuogre week nasser meken keneling meken ken kore pan meken keneling meken ken kore pan gaje meken keneling re week ka do mogwade dan ebo ka halaten la jejen bor me ebo ka helicopter dangro kwa bungne me pan kwa jepel kwa bungne wala ka kwa jepel ko shi bogon wala re week nasser ka do badana ci ko she tuogo je neme ajeslo am ji longene de konen la hali ke jejen bor no ken ken kume mala kume SPLM mayo ken chonga ka ken ni ko ken chonga ka ana pan dien karodien nyenyone ke kume kirma yadit ajen dongul ben ke gwad men tam mala de mono e ken shi ka mat gwad ndan shi dolten no banitin kon tin la deini SSPDF ken e ba kan nang re wikana kamal ajen dana jikan lat gwasame tulno dien malat ken nena shi dol SPLM mayo ken SSPDF shi madano badech dunkir ma yadit ba jenang re wikana kamal jenani kala ken local community illa ba dob ana ko lora ba atel kor no mo mi ken yas pinya wale ka shanga diok pa diok ron kin dangro jen dangro didi neme emi chalok neme ci community Nuer ci kana bunok neme e betraying ko ngum ken kana condemn me chalat ani de kontela SSPDF gwan me kana halatin wan kan dul bokana aske kren yale e kuma tere mede ne ti kon la halde kana bokone neme emi chagu jeno ci chong ajene kwala da international community ko ci kana me ci kana ngaki ci kana lingano kwet kan kuma mela kume so Sudan ngo yen ci amal ci ajanok man la diene me gor yen je pinke pe for dundo tele me la diene ke tele me gam gor yen de yen mat re mal kana me Michael Makwelo ram kel kan etin content cha gor no de mal dar bere wi ko so Sudan ajaram dan yirmal lu ma cha dor cha lat ko ki mal ka ajene ngunang yetenone ali bumne ken wala bumne kum ali ci ga dimani ni kana lat ne de kontre wi kana se kan lang ci kan mo ngone e unify force no ka na mone e demand la wit la jalinga cha academy kep ko bom no ka SSPDF ko bom lora banka ci gane den kono gor kan ci gane lat unify force de jenu re wit kana ser ko agen force dan ron ko der wo ko kan den continental ci tele par mu kan support to ala national army dunu SSPDF chun kan kel kan content ka ko kan mi yadit kan ji kwara tin kono nakana anono en mi ci tuogan walle ko shikir mi yadit kan da ma chaten ci kan ke kan matpin nyu da je gwano mala me ce bo gosda ka do badan ngi ke jegaja ne me reaction mi dire longon tama kam dan le rode chana man dan en cha kwene kan gwasame chan jemeling men ci kir mi yadit kan da ma chaten min ci kan yo men ci kan yatpin re mal kam dan kan lat ke dol dan ci dol ga on 3rd March 2025 in a move to calm mounting tension in Nasser County and Western Equatorial State, the presidency conducted an extended meeting on Monday. The session, chaired by President Salva Kiir Mayardit, in attendance was first Vice President Dr. Riek Machar, Vice President for Economic Cluster Dr. Benjamin Bolmel, Vice President for Service Cluster Josephine Lagu, and party leaders. They agreed that SSPDF, South Sudan People Defense Force soldiers aiding to Nasser should go peacefully without interruption on the way.
Following the meeting, Information Minister Michael Makwelwet stated that the leader agreed to cooperate for the sake of the nation. He commented on the deployment which will replace long deployed forces in Nasser, pointing out that the need for cooperation from the communities along the route from Malakal to Nasser. Minister of Petroleum and leading SPLMIO member Pot Kang echoed on the minister's statement calling on the local to ensure safe passage of the forces until they reach their barrack in Nasser. Members of the civil society Edmond Yakani, its purpose to enlighten the masses on the importance of peace in the country. In border appeal, the president's call on citizens to refrain from engaging in harmful social media propaganda that would tend to provoke more conflict, and instead calling for responsible communication in assisting toward peaceful atmosphere. Kiir mayardit chol ne dial content social media no yene chwa propaganda ne chwa galat na metal mo propaganda things that are happening in Nasser are real, na chuike ke SSPDF ticketed. Kiir mayardit take long ko da kap jong no che je gor ko ne content kan Nasser ke isru kan Nuer shikeneka gono naga kalora ba kum nang nega ke je ne kum. And please share your reaction. Mashallah da dole sha dole no ishi Kiir mayardit ce mat ken especially my leader Dr. Machar ba jech ba jan nan kan Nasser kan ngai konti lot karodian ke tinjurian la da wala ka cenga dioka pay diok gu yene de ba go apujen wo ba de ba jan nan kan Nasser bang men charo mini la pingwa sa mo na me jena na go de nyaka yekel ka ta dan en chaje lat ke je ke ta dan che bun ke je en wo ishi ka dolan walle dole dan e cha logno wal Michael Makwelwet kana serbe ke mayardit wa chikana la da walle jena na go no de nyaka yekel ani ban nyo je mu den biata kamal bye bye.